ولی ام لسر مجارا یکریزیا کردی دیالوگا کردی بردوام دن صالح گدو سکرتری پارتیا چپا دموکراتا کرد لسوریه و اندامشان دا پینکه میوانی من دنباش که صالح صالح جوی پرسه دست پی بکم نها زمینه دیالوگا کردی ده چه آسته ده پشتی کو شاندا امریکی لگل پینکه لگل انکه سیک آلی جویا زمینه دیالوگی ده چه آسته ده که صالح سپاس براستی وگوون دزانن دما در باس بوی ده گاون باش هاتن آویتن ده پرسا یک رزیا تفگرا سیاسی کردی ده یعنی ما قلق تشتی گو کتن خدمت عملت مده ما انجام کرن به انجام باش ام پیدر کتن یعنی چه یک بونا نرینا سیاسی به چه آوا کرنا لی وگرا کردی بلند به چه یعنی مسئله تولی بونا برادر می انکسی ریوبریا خسر به براستی یعنی ام یعنی وک کرد واسکارم بیجم وک یعنی پیکاتی دن بتوایی الروج اوای کردستان یعنی ام مرحله حساس و دیروکی دنه و بگو من یعنی سرکفتنا مجی یکی عوامل گوه سرکفتنه جی بکن بگو من یک رزیا تفگرا سیاسی کردیه جبر ویه که او بر پرسیاری که گله کی مزنه جه هر دو آلیه دانستندنه رجی چه انکسی به چه پیانکی به یعنی راشتنا و بر پرسیاری از باورم پیشیا گله ما و پیشیا دیروکی جی گلکی گرام به و گلکی زحمت به جبر ویه که ادویجم کیجا آلی کلمه آستانگیال پیشیا یعنی بردوامیا و دیالوگ که بکه شاشتیک مزند که ایما وکشاندا پیانه که بری درو جاجی مداخویانی کدا ما آماده بونا خواه دیار کرده در پیشیا گل خوال پیشیا تفگرا کردی کردستانی بتوایی مگوت ام آمادن ام دست به دیالوگ بکن لدورا ماسا که ام و برادر می انکسی بهفدور تشتی گومایی ام کاربن بهفدور داوی بکن حتی نهاجی ام البنده برسوا وانن او تیوی واتی که صالح پشتی دست نشان کرگو او داخویانی جی در خستیم تیوی واتی که پیانه که آماده برژوندین چرچویا برژوندین روژاوایی کردستانی ده چرچویا چاره سریه وام پرسکریکین کمایی جی پیانه که آماده او پرسکریک لسر میزه به دیالوگی به دانستاندنی بین چاره سر کرن بگومان یعنی ام آمادن او آماده بویجی ما داخویانی که درخست و ما جشاندا یعنی مج راعی امریکی جیره و کاک مظلوم عبدی رژیم داخویا کرنگو ام وقت پیانه که ام حاضرن و ما خواست گو او آگاداری بگه برادر می انکسی جی ام هیوی دارن او جی الخوفقرن و دمك نزيد ده ام كاربن بهفدور رونين و ام ديالوكا خا بردوام بكن حتى ام كاربن تشتغل بيشياما ماي يعني ام بداوي بكن جبر دمجي قلك مهمه يعني قلك جرنجيا دميجي هي شقا دم دريج دك هفقاسي ندبر جوانديه قال مدى راوستاندن و او قاندنا دیالوگی جبر ویه که ام دبیجن چه پرسگریک هبن دریا دیالوگی را ام کارن بهفدور چاره سر بکن. که صالح هر وها گر مروف نها دانستاندنین دیالوگا کردی یا پینگاوا یکم بگری دست نها الویدری و گلک بابت گرتن دستا و چاره سر کرن چندین ریکفتنی گو و لگل انک سپیکانین هبون نها ده آستا دویم ده گلو پشتی کو دیالوگ دست پیکر
هندي افدي ببي استاد داوي و مسئله یک ریزی دی به چاره سرکرن یان جی هین دی بردوام بکه دوی درباری دگر تو ما آگاه دار بکه كاكا يعني اف مسألة جريداي بإرادة تفكر سياسي كردي بإرادة حردو عليها باورم يعني مرحلة سياسية أو أم دسبي بكن أم هيفيدارن داوي أم كاربن يعني بدانو الصندني بديالوكي أم بداوي بكن وبسركفتن يعني إيرو بتايبات د آلیه نتویده از باورم تشته گو مدگهین هفدو بقلکی مسترن تشته گو ما دوری هفدو دخینن جبر ویه که یعنی عوامل گو بب آلی کار د سرکفتنا و دیالوگه د اموا بدن پیش نتشته گو آستانگیال پیشه چه کو کلمه تخ پیشاویناده او بر پرسیاریا هر دو آلیایجی لإما وق بيانك وقوم بيشترقوت ماج عليه خد ما هالوسطى خا دام التي خا مدى تفقرة كردي وكردستاني بقشتي وما آمادبونا خا داخو ياكرن يعني أذكارن بيجي منها فوتبول دملعبة برادر مي أنكسي دي دويق الفي مساري هايبن كيكي صالح نها قاباكو دیالوگا کردی جوینی و اینا راوستی آبون نهاج آلیه هنج آلیه پیانه که وجیم دمدیه ده گوتنین گلکی دجوار ایکول همبری أنا كسا لحنبري بيشمرجين روجي جوهاتي جوتن هبون وكي بي أنا كون وياكي دسني شانت كنكو جينها وبيدا برسكريكينكو البيشيا يكريزيا كردينا لسرميزي بين شارع سركن نكو دراغ هاندنين دا أو إيريش بينا كرن كاكا يعني قاوا أول جو أمبابيجن دي مرحلة جو بيدي ومسألة راقي عندنا ومسألة حملات السر راقي عندنا أف دي جي في وأف دي جي في وردود أفعالك وتشدبن يعني أم كاربن سينوركي جوي ومسألة دينن وأزباورم أف تشجيهات المناقشة كرن بشمرجي روجي الجماع جي حرمتنا زاروكي كردان زاروكي روج آوای کردستان بگومان يعني ديالوكي بدان وستاندني امي قاربن واتشتا چاره سر بكن لي يعني اگر امل سر وي راوستن اف قلق تشت قلق يعني دراجي هاندني قلق ايريش جاليه برادر مي انكسي جيبو وتشتن قلقي حساس وقلقي او لسروا هات اخفتن برنجكي نمناسب برنجكي حرمت ندانه تبولوجي ما نخص اموا مسألة إشارة بكن براسي ذي مرحلة حساسة جبو يعني جبر حرصامة لسر بردواميا ديالوكي ادبيجم تشتي قوچو ام البشتخو بهيلن جبو بيشاروجي ام ديالوكا خوا جارك ده ام دست بكن ووان مسألة ام كارن بهفدور بروحي براتي بروحي برسياريان توي ام بهفدور مناقشة بكن لسر ماسي حتى جو ام كاربن تشتي جو في ديالوكي بسرخينن ام وابدن بيش كيكي صالح ديالوغا كردي نوها بيك علي بردوام كي او بروسة قالوا جبينين دو آلي دمكي نزيك دي دست بكن والله أفبرس يعني قرق برادري مي أنكسي إما علي مدى أم آمادانك إيشف جوات دار كذا نيوي شبيل دار كذا أم آمادانك جو أمهارن وأم لي حاضر ببن أم هي دارن برادري مي أنكسي جي لسرفي مسألة راوستن بروحي كردايتي والخبا قرن مراجعة خبكن وبريارة خوي تيكا بخزمتا قال خدي وي برياري بسينن بريارة جو أمجارك ذي حردو آلي بهفدور رونين بإرادات كردي بروحي كردايتي أم كاربن دانو استندنا خوا داوي بكنو بصرخينن
كيكي صالح هروها كيكي مظلوم جي داخو يعني كده إيرو دس نشان كركو تم جار نينن إيكو دراسية ده ببن آلوزي البيشيا يكريزيا بلاتفورما سياسية كردي لروجاباي كردستاني بطيبة دنا بناء كسا و بيانا كده قالوا سكنا أمريكيا شاوايا قريداي في قافا سيام ياكو هندي وكي بيانا كو أنا كسبابي يعني از تبلو نرينا برز مظلوم عبد بم نرينا وي درست جي خداي از باورم علي امريكي جي ايجو جي حشت هيفادج نه هيفاد في مسألة شوبينن ورعاية دكن او جي قالك حريصن جبو سركفتنا في ديالوكي و هيز دخازن قاف ديالوك بردوام بك حردو آلي الهفدورونين وشخوا بمرونشتن جارك ددوا وازباورم جارك ددوا برادر انكس جرونشتن وهالوسطا خو دان خويا كرن نهاجي امريكي خديه وين نرينن نرينا جو حردو آلي الهفدورونين وقاربن ديالوغا خو بردوام بكن ازباورم اوجي وكمال بندا برسوا برادر مي انكسنه برسوا داوي اغو ام دويه بيدنه ارينيده كيكي صالح دفي بروسي بخدجي جهن آليين ناف دولتي يعني از ناف بدم وكا روسيا هن آليين دفري وكا تركيا وإيران وسوريا دجبري ياخوال همبري ستاتويا روجاباي كردستاني دست نشان دكن تين نزمان هر وها هن پرسکرکی نافخویی هن هی بطایبتی دواری آبوری ده دواری روشا بازاری ده لروجابای کردستانی سرکفتنا دیالوگا کردی یکریزیا کردی گلو دکاری به چار سریک جه پیدا کرنا گلک پرسکرکین کون حال سر عردیتی نجیان يعني بيجومان ام وك روج اباي كردستاني ام يعني شار آلية ما ام دناف كريه قرادنا يعني دولتي هرمي ريجيم حتى روسيا نا ضامنكي نزيه وباقجه دانو ستاندني خد دهبونا خد الفي هرمي ادبيجم يعني وقت دماغ يكريزيا تفقرا سياسي كردي بجيبه نتني ودسكفتي سياسي وايه لشكري وايه امني وبجيبن حتى دسكفتي ابوريجي بيغومان وروشك باشترشي ببه جقلي مره وهريما ما بقابن باش بپیش دهره و جیانا ملت مجی بگومان و خوشتر ببه جبلی مثلا معنوی گرنگ جی جبو ملت ما خو بهتر دور تفکر خوی سیاسی بدهد سپاسیاتت که مصالح گدول سکرتری پارتیا چپا دموکراتا کرد سوریه اندامشان دا پینکه کوش قامش رو تلگلنا سپاس